to Sri Rosita Mary Kurba, IAS, Honorable Outgoing Deputy Commissioner of Riboi District, in appreciation, ma'am. On behalf of the 4th Estate and the people of Riboi District as a whole, would like to pen few words of appreciation, ma'am, and gratitude on your new posting. Your hard work and dedication toward the people of Riboi District will never be forgotten. As a dynamic and brave leader, you led from the front and many challenges on the way you confront. You listen with the same earnest to one and all, no matter how great or how small. What can be done, you told straight away, and did not let them linger in hope for days. You sacrifice your rest and sleep, so we will not fall in problems so deep. May our God Lord keep showering His utmost blessing on you and your loved ones and in your future endeavors. Thank you, ma'am, from Eric Calvin Rani and the team of Riboi District for press fraternity. Thank you. Da kajing soben note halo kajing mi no jong ka kong RM Kurba kum ka Deputy Commissioner na Riboi District kabala syakri menta la kum basaus nem duna kinong ilam jong ka nong po town committee kinong tho kot kubor ki kinhun seng balang lembat kinong ilam shnong menta kisngi kilapun kup burom kerpang ye ka kong RM Kurba kum kajing ai kuble khaddo hashua bakan mi no na ka district. Ya ketai kejing le buram la penlong ha circuit house nongpo bala penbit penbiang bat yelam da uba Renault Khalkam ni secretary ka nongpo town committee ha kejing adon lang uba CBCM Sherman ka NTC ba Rocky Killa Sherman ka Senjuk Kirang ba Shnong pa M 1 Franks M Sedra ka ilaka nongpo Sedeship kinong nilam seng balang ba kuntup ya uba Lui Lengdo president ka FKGJP North Khas Hill District ba Ferdinand Kharkam ni president ka KSU North Khas Hill District kinong tho kot kubor na Riboi kinong elam shnong na kishnong baper ka dong Riboi but ya ka jingalang ha ka tegesngi lapanya da uba Eric Rani habakren ha ka tegesngi da kitei kinong elam kilapan pau ya kajing sau benot but pen pauru kajing sau gendet halo kajing penmi hukum jong ke sarkar ban penkenri akamno ya kakong RM Kurba kabalabat kum ka Deputy Commissioner ka Riboi District namar ka dei ka breu ka badon ka jingkit kle ka basngaurin bat ka badon ka jinga dei bajan bat ki pai ba kinong elam shnong ki seng balang ha ka district hi baro ka wei habakir tiang den halo kini ki saus nem duna ba ka kong RM Kurba kalawan mensimti ka kam kum ka DC ha Riboi kitei kinong elam kilapan pau ya ka jing sau hun mensem halo ka kam ba ka syakri syaki pai ba kabalawan ra ru shibon ki jing kla ha ka dong Riboi kabala yo ru shibon ki nam ha baro kiliang bat khamtam ba ka Riboi kayo nam kum ka aspirational district nalor ba ka deiru ka breu kabadon ka jinga trailang bat ki officer ban pentelun ya ka kam ha ka district wala ki don shibun ki jing bat ki jing jinjar ha ka jing ya lenti ban mat ru ye ki jing jia baharu kom henry kum ka long kme klam kin randin kami shekhmat ban yalam ye ka district khamtam ha ka jing ya kun pasha ye ka klam covid khat kandai kabala du tia du dem bat hap pe met pe yong na ka banta ka ba ka miat ha ka district bat baki pai ba kim dei ban khi kuslai am ru hakini kisnem arsnem kiblale artho ban artho wei kan kasnem ko ba bhai ni barot but na semuo iki pai ba Riboi namar ba ki corporate mo la long ke ik kam ka ba hi ban pen bor ye ki ik ndrei ha ka kisnem artho na kalian kilang ba sinam baro ki lalum lang ya kata ka CCMC mo kita kajing tre lang ka jong ping la te la kam ya kajing rung ka khlam shapo kishnam ki thau te kani hi ka de ka ek abang asongo bhai phi baro namar ba daladi hi ngalong marwei ndre de kajing tre lang jong baro ki rangba ki ba ngila ban ye jok bat menta kani ka sin kani ka de third wave kani third wave ka dan hi ka jingkiu ki cases ndre la bun la 69% ni la ka vaccination ka be de kat trust nam jeneng tengah kermen baka nom dade ban por hadu kata ta bawan la kata ru ngan kentu ya baro ki tu gi bang pan ai ka vaksin kin sini kan ka la jingda te kata hingan na ka jing sno ka janga bat ngasmo bhai gini ki jing tho ki jong phi baro I mean I'm just doing my duty tang ba ki you know it's so much gratitude it's very touching
but ngan ra ya kan ni si jing im ka in my life ya kata ka jing dei lang but kum ju ru ba masuk tu ma dia kata bangi kerti dostur jongi kum ong I pain kade ka koridor bhai ni ka si kade identity jongi tela dangin don ka identity te I mean le na ai mo jing long te har masih ong hi kita kili kibru yang pidai na ai mo ngam just na ben ong de nasar I like to be known as namongam namar bisu. So I don't identify myself with town. So kata ingar ngasno kia bai kata ngide mentip ka identity la jong ngide mentip ka snong la jong karyam la jong but masem bakari bhoi ka dik belong ngatra ingat la ban nuat ban ong ru ba it's the richest in culture ni ka sya ka put ka tem kinau ri bhoi kinau ki ba wan chakmat na barong ha te ai ko play pi baro penne ya ka dukom kerti dostur penne ya karyam ka bet ka jongki but ni kan men ba kina kan ngin light na kan ni ka snong ko ba ruspa ba te ka shilong betang ko mo nyen tristom ki scheme ki bon ba ka thai kam tam han den ko ki ni isbon ki ni yo ki ka I ko samai ko lampat naik mai kran ki sha kata ga ji sha Bila segeri yang ta garim saya perlu lomba dari body stick loi hagi di arsen bulan belada ndai tangi pandemik ndai corona virus si pun kijinge apo riboy pi kudo kentam kijinge ke japot di pi ta gelong kemi ke ba kenop iki khot ba ba ngidon na senda kumi sing malang lebo bare loi dangi kran hagi isu dan perlu mo dangi kudo pi misu bagi tengan kemi kala hikai ini peni kalenti Tengah yang tak tahu. Kalau company kan usaha ini benar-benar kayaknya dia pilih nak kena gitu. Tapi ni, abang ilmu punya. Tidak mana kita sebelum kayak kita yang kecil, isu tu apa kedai gelongkor kapan kamher, kamher. Pinanglah syu manai ke syakri yang ini, makam nalo. Kesuwa aku nombor. Nak yang kecil mana apa? Kino sistem jabat dom ni boy. Kayak kebayi barin nol lagi. Kumulong mutang ni kasi ko makapagtam na mutang ko jungi bansa jik mau ini kalau tulis so ano kemo dengok ko makinong ilang na rin ba spesifik makren ba kita dapat memphak lem sini ginong kam kinong ilang kiba start banyilam ya kali mo set dulu kalau ba kadang ko jungi ni yo kalau ba kata ka jingsong sup ha ka district jongi nilai bat kam snong mentang na post nem ngaladon kung sokar hakani ka office jongki ngimpat yo bangin ya sudu pat jam kanjing sudu ba nada unu DC la ni unu DC ban mi na district jongi kum bangin snow na kam ta jongki na nomor balai ni ya ka jing len la de jongki kum ka long kami ka bangkit ya ri besam ka long kami ka bastan ka bate ya ri besam na jong pitero ya ka imlang asalan jumi hakini di distrik ke jumi te nga ile hakini di stem di balale ke jinglong jai ke jompi mo ka ba ong hakini nongwe very cool like kukamba te nga iya ta ke jinglong jompi na ka perthai ka panik handrai habang ngai iya ke jingkren ke jompi kam tam ba pikren ban ai ya ke jingsai di pai ba kim dei ban ding kide ban pikir kide ban sumar jile kami persai itu kan ni hanta ya kajing scam bagi jinglong confident ke jongki bagi patba ki bagi syanya IP lada ngipet lagi di comment section man na friend day tang patba ki syui IP kumtu hendri mabun ki internet IP ya ka jinglong ke jongki bagi comment sim ke jongki ai ko play ba ridol ba la pentip ini hakini disni ba kandon kata ba jinga kendulang ba ai ka jikuble ke bakadu Lese kadu hangi ha district ndai nangya kandu na ule bastat nang betilen TV naik play nadu ipada pastor bilang nang kinong elang masyakmat sain juga di akrofas baru ki nong elang nadu nong elang seng wedan nangdi pat kinong elang sno ngangek ba ka eka benda ba kerpang ba pilano ya district kejungi nginam klet ya ka ginangai berto ya kita mau bahang jompi Kinjan ki jompi nang yaibut ba ngangek ba ka assignment ba tmai pension
kan dei jing kerku kerdo namar ku mangintip pinle tu secretary jong ka health department ka tali kan nang dei shu ke jing kerku kerdo ya ka district ke jongi namar malai ni ya ke jing long capable ke jong pi ban pet kham tam habang ke jing tre stom ke jong pi nam tan district jong tham kaki ya semla yang penting kemudian yang manusia kata so telah pada no sini am pakrau belum pandang baru mau di sini tidak penting kumba piwan siapa ribuan distrik nado sama kata kat kendai arkau nilai yomat ya katma ba jom covid-19 apa dengan kita ijing bahwa nilap saya kaji sacrifice itu ni kim salia kim Smith penting banyak kenduk ban lagi dalam deh hamang lagi Islam kita bandung banlang menaika awareness ban ya lat si syai berbentuk hikmat ban penek pensa yang kuit kesubah tujuh ban yada ya ka jipang betul penting de ngamdon simun kitin ban kran oi kikam giji genti nakanya kesokal senaka district administration kidang don simun kikam genti tin pendep dan ini scam menembak kajing dan kejumpi kajing sim inisiatif kejumpi ki deputy commissioner Banwan Adin Ru ki sakti baplen kadang don dengan kamu dan ya iman ke kubli sibun ya kami katanya kemau tidak sekri ya mat sibun tadi kam ke lang salang nadu ki kam na school jong ki nongret sungju do jong ki nong sumchar sinong hakat kat bat kampung kubli sibun nan let's look jaga tema apakah menjadi penting dan mau ya karibu distrik ni kemudian lagi sekri lalu dan case dan hakti jauhi masih sisi mungkin sekali beliau wan baik kepang masih sini ya karibu distrik kita gini ba sisi aji dei ba kaji ti jauka senjuk kira masam niru ilai penduk mokong bapi wan ki isu bagi sepang ba Rei iba pipila long kum ka men jongi ya ka ba tek dom spa ba dom ru barang iwan api ke ka ba I suggestion dong ba pi ke ka ba pi kan ba pi niru ngim dam chu katakan sim da kum goi pa mar ba ni pe khat ya de ba ni de par do personal ese la ga jo pi don la ga jong ke ji la ga jo ni don la ga jong ke ji te habangi wanwa kano no kami keren pa haba advice lo pi mo ka biti ke dostu jadi adu ahi hasem sin la keren kaman ke bahe ni syadon ni kita perkha automatically hangi senang te kalau ru kani dostu jadi ru ba nadu bawa lo pi dadon kano kecil lane kecil ya ku ba ki kampat ba lane kano no bentaru Pemerintahan PP lah, siapa nak action dah buat kat ini banyak bel kan orang problem. Di kantam lagi mau ibas sini, panggil ikan, pandemik lagi mau, kalau nilai itu kup, tu pastang. Ini dikting siapa sting dawan patang isu, long isu kan komedi no dikting dawan patang information ni orang lawan kesuai ni orang. Marba dikting the page, pada minong show, dikting pat nak kalian jom piru, pimpin sewan protect kan orang patang. Te company ki bantang itu ku api lipat ni so dan pang pa pi dan ni alok kamban te ko mau nam ni pi ba ni dan kono no problem ye te dekat kat pi yum dan down pi se na kalian jongi ro kali sin ban kom ba ni yo kali shom lag ni ba ai ku ble ka du pi la le ba ai ku ble da ka bu khut ban se le pi na ka ba pi nek suk se taka ka ba pi Di menteri nga nakling jong ahi nakling jong ka Federation of Khasi Jinja Karope pun ni so dun sim haba pro kata license imta kiladon napo ka disik jongi dei gejing tre jong pi ni gejing corporate jong pi pat jong kadang boy ni dei dimla le nomor kamde tiga jongi dengan government ni kalau pak buat kalau bu ya pi ba ina pun no nampak disik kami dei kecing kepat ke jonga kalau ba nakalian jong gue beri teman juga tahun depan 8 sneo
ba ladang itu nak nak kejingge kemana kan yang menjadi distrik Jongi nomor kumbulong mentah ladang hakli hisub tentakel bat keju kopor pila apa nirap susu yang distrik Jongi ladang itu kam nak mentah Tehak dari tiga Jungi yang balak berpenihak yang yang gorkom yang lanai lasir kong di lanai lasir jong gadong di bawah brokawai bat pidiru ke kuntak syurang jong nyutrap nyuskum belum peni yang terkasap ke pang jong pi kong im ke kerteng sak kana bat kecing tu kedok kami hina gadong di bawah brokawai ngam pakai jong kesan jong pi kam jong pi di belang pen pelun akan ke pakai hakani kapor ni iru hangi kidon kita ke rendok belai besok belai pada hangi dan bat ni pastor Jungi bat kejing gersan Jungi ni agun ha kejing doai nama tak kari boy nginyo ya kejing buat kejing kia om dia tak akan dapat wat ha kejing penjam sih tegani kapor komta ngai kubleru ya kimukui muki mai hok imsni ban syakiru bakiwe ini ya ki mati ki jongpi hakani kapor komta Hamlak kublai ya ke simpak simsong di balong press media Jungi di bala ya kena kubor but hakane kapor ke klimat komta kumbang penpong dawa sedang jadi ke sini ke begin ai burom ni kong idan hak banyak ke burom mata kari ti dostor ditang mapi ibat musbunun badai mapi pat kalap bat ni kane gara di boy ko kan imsngi ban kemal gong bang idon ya kari ti dostor ke Jungi dalam baju ni. Bang temak pentasuk ke Jungi nomor ba kum kapor ni kum kejitip Jungi ada hiru dai soto pat ada ni pai kai ke bangi layar nanti mesyuar masuk nong ba kum pressure group kembe pengin ya trai kum julang bat ka government ba Jungi kum itu magistrate dai hajin Jungi pat kibun kiba niyo ya ka bangi la pindah badai la badai ki kaput stay wala kidai ki bata ki berkiu ki kun samla wala kadai tak hel mai laikan mene halo covid pan suru ban thaipat haka paket ke Jungi history Jungi isyong bakidon ki klawai lalu khobor jong trotsing khobor jong kermomba re hindi man kleppat kadon lu ka panolai haki spasnam pomshwa te la ni bangi yu biam ni ka panolai re manta gini kilai senam ni UI happy kong itai panolai ibai lam nanti ke distrik Jungi wat pidi itai idu kenthe kani lok miru re idon ke jisne happy pat hak itu kisram batadu mata meneru ba ben mobil flatrai kam ke bagino nga musul kliak nga lemput troy re iki ba ladon mata po se malam la khat pros nem ye layat inti kun presiden dan muslim ada kwe bat nilai kendu shibun ki dikit masyar ngomong ba maki kunong deserve dari nakran di Jisha ba kibun ki officer la kadai hapo jong ka district ke Jungi yimjio ya ka contribution yuki hadu ka ba kila banai hapo ka jela hapo ka district ke Jungi rei lamba jong pi bat ki wei ki officer ki bang isu kendu no bos New Asia ta ka ditre ke Jungi bat ngimdu jukremen haba ini ipor ipamta gi kendu lam banai kulai kendu ipiru ilong duksa ka jing sedang ke Jungi kumki ba dalam ne boro bagi we bagi officer di masawan ru ngin yo pan yadun mentalang ngin I'm state mang iki bakin tre hoi ka jing tre ya boro ngidon ki jinge ka ba niyai kenenti khamtabe ipor jong ka klam ka sedang nu snam atpor we pan mentang sedang biang ni ka atpor pa bagi kemau ru ipor ba ladang ipek ka district ka Jungi hadu katata bangin persotu lane persyai lane ngin ai kilung no ki awareness namta ki kisong di tahu Jungi tekai ke bangasau balong akan ekor kumuwe nang to kubor apa ngapek maneng observe ke jing sikir ki jongpi ngai i ba pide shaiwe nai deputy commissioner badon ke jing klik namta ga imlang salang namta ga district i praboi ngaken mau khamtam akan ekor bangi pun persya COVID-19 pi kum ilidar wat ati jilong kum kalong kemil negari benthe hingre pim syam lari pi kun persya pidu ka thya kadam kita ke baro kadai nama ba pisikri namta ki pai ba jong ka ribo industri ki baro koi lese to ko bodang wan ni klamban aga ban kong fast food
Barok ngilong panik Henry pi kum gawai ke klidu jong ke distrik pi yang terang pi ai mensim ya ki officer pi ai mensim yu pai ba tele se kene gede ke jingi ke teli ke jingi ke jongi ke bangilala mele persya e gede ke kam de mentapat ke ai om tang bangile persya kram Henry sibun ki kam ki babah ki bapilale ki balong ke jinsa jikan mau nang pai ba jong ke boy distrik tenda kaliang ke jongi nyimdon di imam ban ai pi Henry ibu tang ki jingduai mau beli terakan rat nongbu nong tau unai pi ke buit ke bor kum ke tak officer apok ka jela ni bekidon ke jing klik kum bong ga kitin ke jing sukri yo briu ke de jing sukri yo beli te piru kum officer wat bangiru kum ginong yelam ane ginong tau bor ke ai ke purpose ai kalau ba ngin sakri ya ki pai ba te ke jing sukri yo briu ke de jing sukri yo beli tengen skam rumah hadin mapilami na industri kli simpan saya kerdan ba kamet pidang la siu ban ai di sikri ke bajanai ke sikri ke bapura namar katong ai kalong bangin pe ya la gajai bendri wujingi ngin pe ke lang salang jingi bangin wan ra ek tak jing kala la kalong hak akor burom la kalong hak song suk song sai la kalong hak roi ke par tengen skam ba kumbah kan ke janmit ni don kumne nadu kino ilam ba per nang nai sikmat ru nginang don ka jing terelang kam simut bai disi indon siu har boy desing inam la siu Here lese la desim hakadan bakamalon lese indang don shu haki wei per kipor ne kesi bagi indang don shu kata jing trilang te katong kalong banora ke jing kala ke imlang salang